karibu nande mwanchumuligalia sembio kigima murulu kuna etu ali yegetembi mwambie bono na gotabini komande na bageni sembio na bageni choko na radio kurwa sikyo mbekeligia CRS tukona Catholic Relief Services mwambie bono ekitoa kudia mwana au asi amagana asi kengeke na tukona Educate Nutrition mwambie bono mukona Dauti Nyangaresi na wigo Abdul Rahman Oseko no Catholic Sister Joseph Onyancha abulaga ni bale mwambie bono asi studio mwanchumuliro na mategeri karibu sana chikungo jufu usarigo aikatu sangamo ensamiga tumanyenga inki wasi ebogwate mwambie bono asi tole amona yumu nchumuliro karibu welcome abageni bane mwambie bono karibu tuchake asuku manya mbio ansamalita kigima tucha kurusure Daktari Daudi Nyangaresi. So Abdul Right, all one chumuri no motegari yamasemo egatusa kana barabu kige kugura Abdul Haman Oseko ya kurwa siko mekelikia abaisram dia asumkem alia anse county ya Nyamira na bugu munchi motegari egatu kwa mira Daktari Daudi Nyangaresi kurwa se ensomeri ya burabu ne nutritionist mwambia bono Nake katukonera karibu sana. Unyoringa alitaka ni abegeni kwa chirike ya kuisana kubwa na CRS yani Catholic Relief Services mwambia bono Daudi Nyangaresi katukonera Educate Nutrition. Ganeti kwa nene maiki yuange igali jena tumanyi Educate Nutrition. Yes. Antara agenda about Adequate Nutrition. Ndio tumanyi Adequate Nutrition ni nini tena. Ngine kio kutumika kuendelea kwa ingest so welcome si wasenda okay ndio si kio barasi ni mwanya wanto nutrition by saying adequate tutagete ndage yeso no de umuntu kigana ne miaka yae no condition ya watu tujino we Getemba Television ekionga kiamamogusi Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service na bega senyumba yaho yani furnitures aseli golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego nechi kala au mbabwate recliner sofa sets ejura onjura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwego nechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke aso kubeke TV yawo ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyore imeyo mucyo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaye ya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enoti saronibere kyanda eyemo isano isato kyanda ibere inye kose enoti saronibere isano nesato ibere inye bibira amaranga kini warobole intus dio okole amonjirio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Adequate nutrition, but in ECD, that is early childhood development.
chakira kuro mwana yenda ya ngina baka kitabu amanya wiki makufeli kwa that is what days. There's a reason as to why to insist the first 1,000 days. This is the time to get the chance here to rectify because to wait 1,000 days it means wale mabonde wasatoke singe wait to kunyako ubore kuwarekebisha. It means ira nyarika muntu yenye wale mabole permanent because to rectify the days. If you were to insist on agile development because you got a window of opportunity for marekebisho before it is too late. Andake tu kwanira iguru ya adequate nutrition na mwana una watu majiriga inki ikiringa kenene kabisa mono inki ngekora ingane ngekuna igukona bana bakekura 0 to 3 years. We live at a major society too. How we see itu pagainya nggak usah nono taruh nggak usah nya sih kurang betul ya ini vinga so bongi but sadly to what nutrition cases again within our borders to end go to in like actually tadi nambange aseri di county chitu both Kisii then ya gara purori nga ngiro ya rende nyatolense nse umwando wenda girere asubunge inandike kunyalekana twanyolanga anda nutrition para na kotike nero as a society iyo to focus on is a possibility na our nutrition is inadequate not because to watendaga maybe because ama tumishe de ndaga itakratiki talia marungi iya kabere ideally we wana do montaba kwa juru mwana kwa familia yote bangenya mwako yote na watu but many times wange wako hivyo as a nature accident. But now we are working against a background irena nutrition is totally adequate. You want to over monitor ite wangeti. Yes. It will mean pakarate wangeti wakatamba kali mwana uli wote wanga kulikuwa mwana uli atali asomo ikirano. So lene nyendri buyange togo chaka preconception nutrition yani before mundawa muswatia ebangi kujikonyanga rumwana abwendara check nutrition yae pamoja no uliba kujikonyanga rumwana kwa malende baba mtoto mtarajiwa wajipange huyu mama angaliwe kama madini yake imetosha vizuri asomo veroya long before ajiko koreki ajiko gato bulito lakini yakingiliko korujinsa chinyingi so yagera tuwa jago focus as soon as umuswatu ya mulito the first 1,000 days ya jagire day zero na conceive nyenda ya rabu atiro mulito watago wepanga which is why toko in system ondoka the sooner ko realizing avere mulito ku hospital immediately kawa nyegitari apimwe angaliwe hata iron status angaliwe folic status folic na iron na chichiwa konya amanyinga abamanga somobe so that yawe jikuibora tanyora ngamanyinga akarte keke na moket no akwairwa ifas to monitor weight gain una watu wolito paka bakiawa jakuibora because no obolito buko na monitor throughout bor ko wali indicators kete usembu yo mwana agenderete usembu mwana agenderete so amangana na manga kwa ruwa at hospital level which is why toko insisting mama lazima kuja hospitali akiwa ameandamana na bwana yake because hata yeye lazima afanywe vipimo fulani for example HIV mambo kama hayo so all those things go into ensuring
early child development yo mwana yakore keke yabere ngikiranu nebwana rakako. Right, uyu ni munyagitali akurunga Dauti Nyangaresi uyogo tumanyia amangana kubatikana naseki egatukwa na okulia buya use nutrition na chindagira nebintu binde biri omwana mwakagwa ntekolendwa nabyo emambya bono andake tintuira nengo wasuye mintu Abdul Haman Oseko ara tumanyie kurwase dini yege Islama inki kerokyo ngakyo kugira kore inki kiriyo kore kana asobrai nabo dini ku Islamu nkieme genete kubatikana na mangana nutrition no kulia buya anono asaba nabake bali 0 to 3 years emambia bono ganeti andake sukago change gakigima okwa 92 asema kiyo yakigima yes mbia mono mwalia asoko maribala nje ngondere kulwa semo yeto bene tu kulese edini ya Islam eto wateduna ne ngichana ne sana mwana ekrom kulia anyoru mwana inatakire onyo mabere ya Amina are exclusively mabere Amina for the 6 months and after that 6 months the ordinary introduction in dagre ndera asapara era asapo kumana we dagre ndera ya machi ani iri kaniya tebuna yugo sikuburu kaniya rende ele liquid form the vascular solid rende yana kwa introduced after 6 months rindo mwana rende wakaraki onyara ko wokina yande ngende kama watebuna kuru mwana ulio onyoriru nita kire okoraki owonkiwa after 1 hour after bath ya nyoriru owonkiwa and rego asimiti ninatebe mitinitano lumo na umete chinga kichi kuru mwana nyoriru tuyente setting etuna mumuna nare tayari okoraki once owonki mwana once owonki ulende most immediate na dota 1 hour na andi toma watena mabera aliyo mwana aliyo mwana abate bintekoro kuna antibodies chichiko kwanya mwana wo kurwania ama marwele yani infection yani marwele anda awa alafu antoma wochege ndikende Kurani batebera se Kurani verse 2:33 abatena abana bali banyumire usubali baseriri batakere konki abana babo asimya kebe elinde ando mwana batakere ko mabere asukuri ndende ndini Islam mwana na ko ani kwa kule ko mabere kule chinsa chine chonse atari to kunyo mabere gakoraki ga ko mumna ko mawonga yes alafu na ndito mawoche ndikende yama batena Kurani ndia mabotena Kurani verse 2:168 ya tena mwenye bana kalia ibintu chindanga chiria chitakere chingere nyasa bwete sense tokoreki tuli chiri chingia that means including so mwana ukoma chindanga chiri chingia chiri ajya bara kinyara komo era elinda nyara nyara utoro kina kurukia ande ndut asege Islam to watuna Quran verse 20:81 eba tena kalie ibintu lenya sana yakoba ili ni mmoja gukina na ande yama batena mubasutumia kwintekera mubasutumia so bonge mono yani in excess kalie endagira oyine ndagira lia tehoti tukuli ndagira nyingi nande mwanya para mwanya beke yabe west so we are into kanire saidi nyingi Islam kulingana machiko na malikawa tebenya saa tutebetie sekwele sigi Islam natoma ngochenge ndokende asabanga bali mulito batakire na bali bako wonki batakire bali endagira isaine and balanced and a balanced diet ilinde yana okonyo ke tomu kirikireni yo momina inya gukora inya gukina bia
nande correct ya like wono mono ne ndagre wata madine ko na iodine da kira sumo bele mo irinde so konya wokin ko gare ya no kina ko mwana. Yes. Andake oyo mitro Abdul Hamana Seko wakwanire igoro yamabere y'omwana y'omungina gucesu umwana kunyarikanero umwana oyiburwa umungina uliosira edini Islam ki ukwanira igoro yokorera umwana uyo akikonyora educate nutrition mono ekero konyora umwana anyaro mu usirire no kuruka dabere na ekero umwana asira wanyo umungina naroro ura nyale okonya pogomkia tabako nya pogomkia umwana uli lakini so long as that mother she's in good health tali monto ndiko zoranya okali kwende na ande dabora nyale korora china muna chinde cheke usire nde muna amavere na bakora amavere y'ingombe bakora umwana kera bono mwana utagotiwa na wasine chikwende chidagere chide at least something which is very liquid Kenya okora Kenya ko sustain umwana uli anyakora anyare ko kukina andake turude kwa ndugu Daudi Nyangaresi yamasemo kerusa gari tugo igasembyo mchumuli uli mbona gotonyora ekurunga etwani yagatembe tuna bageni bana igase studio Daudi Nyangaresi mu gitari ko second Nyamira naboygo Abdul Haman Oseko nomo konyi bumo rikia seke bekeri subkema e county ya Nyamira kura sedini Islam bokonera mangana jobore dibu mwana naboygo amangana yokolia gose ekurunga adequate nutrition mono daktari andake amangana ko runga age factor enda emiaka ninko divere nko bwatira sendagro muntakoli kusinjira korekana very much sonko bwatira kolere ntarekero go kwanera you they responded to magana ara kwa nanga bera tatu ndaitenya put into perspective here namba ya mata umwana gonkiu after 1 hour, but it is within the first 1 hour, not after 1 hour. As soon as someone is available to Wisarans upright, Musana Tesarans upright, as soon as able to conscious, within the first 1 hour. Yoke Koro King within the first 1 hour, about a book and a packet without anything. Nambai Nakwaniranga. Umwana ko mabere abasako ngi wobunaga neti demand tali akobegure schedule but unfortunately chinga kinyenge tuwate umungina akobekero mane schedule bingo so werangera linga go train umwana so tajumana itokonga maambia usimo na mugaso na marawa so that emo wasibuli ko kolegas challenges to around this is for example, working mothers, na back to work, maternity leave ya imeisha within 90 days. So tigarte matukande beyond package 6 months after 90 days bana wate mitinye bero mwana yakatake wanda kogonga. So we need to find a way yoko ensure mumino na ngwira back to work. Na kiara kore bada gendere kuongi by go express mabere ko yatigaka so that umuntu uriyo gotigara kano umwana nabako ba the grandmother nabako batatu mwabo nabako ba house help baada ya Russia safe fridge safe freezer usinara go express daily kere mambi oya onya mitamambi mwana uriyo the whole day baka kaira na chamara go still ama chiko na manga ko surround ndekyo yigo take session yentambake express unako ba stored unako prepared lumone akake this wali ndo kwa mubuli lengete in the event ngumongino sire kako bongi how should we proceed na ruli chiwe limo iko tebanga ngumongino yabona baka identified oyo gongiri before so yendera to gongi umwana onde na baka gongi umwana oli na ndagendera lakini again mungino baka je bakanyagitari na ya akolwe bipimo gete mpaka tuhakikishe afya yake iko imara. Vipimo kuna for example HIV and the likes lazima fanyiwe. Tobe shwanga mbro kurungari. Nono yo gongeti umwana ondekale na bastiri agu chake process. Anda ai wa madini gete
Judy Mavera and Javaraki, Mavera Chaka. We've had such cases and it has worked. Injury and Yoko Inshu Mana never annulled enough, no Koganda in exclusive replacement feeding. Kogongi woman fully into IBF, exclusive breastfeeding. But when I got a replacement, it means we are going for Mavera Yemeka. For example, Yanta Yameka Tinta Kambuni. Also not to promote. Yes, I assume a Kevin Bukwabek. Yes. Ego breast milk substitutes anyway. But Kambuni Jiro tofauti. Mavera yanaro not the preparation here very specific. Tadi recommended rice go no kurocha go ya tumekalero. Kere ke pimo ngere take pa numana go te nseo mutinyo yomo ke pimo ngera go tumeka. Ako ene mutinyo vere ke pimo kia ngero. So yeta kere stile familia yandamana pa hospitali na araba mafunza yo na keke ngago tumeka because it's a long process montamente ko somi waga keke wakaye kirani. Okay, what can take a challenge in that area? Teenage mothers. One or say Mirakumanana and on your little one. Because those are the way between Namasoma top preference was no call at home. So, narrow teenage mother and your wrong to a bit of an issue. So, Nare and Abaco go either way. I text Mogongi Manama and express it. Yeah, express you at Tigang in Yomba. We will take a nyumbani mwana waraki kuma throughout the day. A suggestion era we kaye Mavera yengombe. As of now, don't get the direction because we really have two solid ways of dealing with this. Because some Mavera yengombe na what ingoleta another mechande ndeta yemeke. Because ideally, let's imagine like this. Umwana aisiko bichinseji sai na ngombe isi nyole mori chinseji ngama robe ngomori matege teni. It tells us something, but umwana will take nearly a year before atene na chako utara amavera ngombe abe attributed was in other cases akagirunga nkoletale yende kuru kwa GI bleeding yani mwana go bleed internally to tamanyeti. So kindly we shouldn't go that direction. The direction inde kumechukua bit dangerous ne mete abana bakwa uyomonwa before mete nyiri sitaye enda wichmotwe which I know na tole nyomba 20 pimete indwa yenywete ide tole bake we are still here of course lakini really recommended mo ne sababu mete liye gotu because of one or two things. Batebe mwana nyancha chinsi chamaro go baraki nge mwana akolera sana chinsi chamaro because of enyancha go sasa yo songo colleague go brought by okobongi okobepuma a position inyembe yu mwana ko chaga go nyinyonda mabere sauti kete yo gara akitoa hiyo sauti inamaanisha ako musa mabere nembeo. So after chinsa chinge especially chamara wa cleanse akendere mwana ide you have to kwa mwana yokore. So because of nyancha goreke yachi but a chance ya yaringe akugongia na kugongia okobe positioning yaringe mbe kama soma yonsi pia kutoka se clinic MCH. All right. Sante sana mwanchu muliringa anyembono gotonyora inyoranga CRS nego ego sekurunga Catholic Relief Services nero rweteli bagali nene asaba ginituna bwa sembe obono mambia abutokonera asamangana obulindu mwana nomuno asokoragira nokolia gosaserugeli yekrumba adequate nutrition ine ekarayo munyeno gendo kujabwa taiga na bugonya go wemanya kegima unyorenga Abdulrahman Oseko nabo igo omungwano kurukunga nera daktari Daudi Nyangare na buto na brabugaiga no mukade gischoso bunyanchu yoswa badaye atukwa mangana au na kingira na seyo mintokura subukem andaka kwa na intunga neiga ine edini Islam kirishwa edini Islam libagali nani bwate ndili gasi kegekede kemoiga nkibwate libagali ya sobole ndu mwana moke etogote bugana ase dini edini Islam nelina nono mwano kera anyorirwe
nitakire umumina atware adequate time yo kurendo mwana wae na to entutogete sekini gislamu no mwana uri atakire umumina uri amubonkie na kumulinda for 2 years ino nyara kuno mwana uri okoreke odeveloply and yani that is noko question ya madonna abaswati usaba family namba konyora bana before myaka ebere tarara erinde umwana nyara no mwana uri odeveloply unyora mabere ari sanire sumobere rinenya ko makonyo mwana uri na ko grobia ikiara kwenye in some cases ama litonaro monto konyoro mwana usafta wose before win 1 year ando mukungo very mulito ngo affect yari umwana uri okorete kulia ko wonkia na mwana uri tabuchikina ko gendra ko wonkia ikiara mukungo yo very mulito so interested in iteke scam tugende na abangina bari ndabana baba myakebere yarwe ende dari umuntu narinda umwana nabakumubwato kana abwato ko leona atakonyoro yonde nabakonyora wadakse ya mwana yo muke anyakugro adevelop baka adevelop obwae na kimubere ekibakende kimne atakiri okoraki ubwato kuwana lyolina nandirende umuntu namako ligibonya ro mwana onde edini Islam umwana mukena nyina ine unabarayi be kanisa libagandi orolyo ko kolenda abantu bayi eto wate as according to the dini ya Islam yote na umuntu ela responsibility ya umuntu noko konki umwana na kulinda umwana na responsibility ya umuganga dini ya Islam noko wa provide kuba kibaganiti chianga na indagira kuba support ili for the development of your manolia umwana moke. Alright, asante sada mwanchumu ligelinu mwanchumu wategerali akatogera usanga iga unyorenga yuakurunga Abdul Haman Oseko nero gotomanya yonsi iga sembeo daktari Daudi Nyangaresi nwali iga ngori ngigoro yichika kinganiti komoleta omokatekista Joseph Unyancha iga sembeo nera kwa na intumake kurwa sedini yege Kristo ngikali amanyete igoro ya mwana bulindu we mwana akatogera kwegera nabo igo omanyi we mwana obo chenu nwali iga uyo minto Daudi Nyangaresi nera tumanyi togendegeka mutu mukebeke amuyuka eliana nyore Joseph Unyancha katekista agenda gutumanya yanda mange enerenki amanyatiguru yengana iga asenchira yabene toskoto chali ni twani yagatamu mwanjo mutagerali gikisinini tuirane ACMBO. Getemba Television Ekeonga Kiamamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering, power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya
udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB, wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Getemba Television ekionga kiamamugusi. Karibu sana na ndo mwanchi muliro mwategera yekegima na gotemya tokolo mutumoko moken monyore Catechist Joseph Onyancha kurase kaniseri ya Katholika Nyamira emambia bono. Karibu sana Catechist Asembeo tokwa ni ngotebi ngani biamono muralio ito enche Joseph Onyancha umukatikisa ku Nyamira Parish aikira yase itokoli lero kwana yoro ya bana bake nobulingo abana bake yoro yichindagira bangwente konyora asubo ngo togende direction chasore umwana moke 0 to 3 years umwana wiga oyiwerwe amwana ya iboru mungina nabo igomugaka ine ekatugukonera ekanisa libagali nanali ekanisa y'edini ya Kristo kulinda gusukuru bokonyisa abana bayiga umwana moke na sukuragira no kilwa ndiyeriga libagali ekanisa se kulinda abana bake itangani urwatse gitabu kya Jeremia yego totebiga moisano na Nyasaye abatu murugerio so muntu onyatara ibu bono ekero umwana uyo aberienda yangina aiboirwe bona abakumurenda abagotorana indira Nyasaye abangete awende kulinda igo ekero tuwairwe umwana muke use abantu bari bayirwe abana use babegwatira neti kingira njiwe kiro bagende kwebeka kindagira banyora kindagira gisaine elio eke tongire kekere meyabo kenyara ko nyora kindagira kitiganiriye elia nyaro kina senjere ndonge ego regine kingaki umwana uri akorosia obongo bwaye umubiro yo gwente ko kina. Oh yes bien. Asante. Masemo ntachukuru na si daktari igaiga bono mambia sina mange tubwate anake eke tukwanira igurubule ndibu mwanoyo ubule ndibu mwanoyo ndira bantu ba mental jego chana umwana nugumo ngina daktari ningo wanta kule mwana umwana ko na bantu bose guchagira ngina so mwana isekoro sokoro ya ego sigi wa mabonyoro wana ba mabo singi nani direction mo mina ko rongia mabero mete wa chakera kurwa sumo ma ucha utimuka pero mo ngine sana sira chakera ko ngi umwana mo ndamo disturb o mabera dia utwara agote agote so ade to ngi umwana baka roro mo wa recession ya rapi mo chaka nya babane na barawina wenda sote ya breastfeeding because wako lero mungino saransa break ago ngi umwana tabwati disturbance kusi dia ndaka pongia kama awose na kama nyoka kama disturb mara ko boli ngi so isiana je disturbance ngikuni kyombe jeje kiri kumnyakari na hali use ndaga ko boli wa so abande bana na wakati kase chinde komoe ingakinya ro ndia barki ago ngi umwana umurende Joseph umuri bagari mugaka so mungino ko ngi ndiyerega ure kabisa ni bagari mugaka ase umongino ko bonkia ndika anyare ko koletero konyo koletero mongino ria endagere isaine iri anyore kinguru ne ndagera eri ejikorwa amabere ariara nembia so mwana ndimo enere libagali nene ri mugaka eri aprovide ndagera eri la neye so mu mongina mongina anyare ko amabere ari isaine aso mwana uri omoke ukina lakini ingu ikirere koneranga andake abagaka babatabonga abana na abanyina umwakire tamanya kumanya no ekiru mwana ndi sanga pyo tukonga mwana bateli bagali yo kumanya mwana ogonki losako ngorengia ekero umwana atara iborwa abanda babere ngo karanza bale babanga ngaki bakonyora umwana igo libaga bonse bi babwatari bagali okinyo umwana uriya batabwati bicyande ndeyose
right uno mwenchu mulino mutegera liendo jide kamera ngetano ni sambirisha butukire ngosaba toko ndo mutumo komo kege tembe film na mangana mayesu njira jubo ikerongere Innocent Makori tubira na daktari nacho tubanyia mungasini ni gurichi ndagira chumwanu yakuli yasideka chirusi gamengeme ngebere chuka alafu baadaye toko libagana yuko na abira tosha jukura sensomelia jomo erikegima na inyuranga nigobere gegasiri bagalina ya Catholic Relief Services CRS gukwanira umoliki weke mbekeri yasubukem Abdulrahman Oseko Daudi Nyangaresi nutritionist kurugari burabu na wigomo kadege sosa bonyancha kunyamira parish na usosanga na mwono mambia muru bule kuna etwani tobeso kusuka kurwa asembio kuira ntole nyuma ya mangana ya sinchira yubenge. Your number one radio station. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumurebe chingaki chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoriya mayakegema ni goba gotoka asongochi obusongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell gusa orosege rwobo orunene kegema dore jogo angene skuru yoboroso ya jogo primary bakrasi miase number 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kinya igeseriao asokugura ubuyo ni chimbusuru chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife? Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. StarTimes. Enjoy digital life. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Unachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. Sonja esigino etabu atichisi Grudge egoki asogochora satellite ya Zuko tonyorwa gura edecoder ne dish asechishilingi chiri wibere amagana kenda na mirongo kenda na kenda chuka guse asechishilingi eliwiyemo amagana emerongo kenda na kenda ase abateja abaye enyorere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene sigino ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale aseligolia mubuko kubwata chishilingi chiminye na mirongo ene na kenda nabo okwenyorera Zouk Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyorera Zouk Smart Plus Package na chishilingi eliweye muna mirongo kenda na kenda niko okwenyorera Zouk Classic Package nabo igo eliweye mu chimisano na mirongo ene na kenda asekera umutenyi enyorere Zouk Premium Package. Nyora mange yechigosoli chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa hivi nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chukua. Series nechi movie Noli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani Kid Shots na toeba enyorere eti
TV yao na mpeya Mugetembe Television Network Channel 38 asechi package chiga okogora kwenyorera Zuku Decoder tara asinsa mchiricha Geosol Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetera sechi namba 0739332468 gose na bugu tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asipara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetera se namba 0714067223 Wigo nabo okusanga munaintu gwetera namba chito echochire 0205200025 gose 0703010000 Zuku live got better. Getembe Television ekeonga kiamamugusi. Amasomo nanine obumanye nabuburairire omwana okogendera asama tuko ali busyo ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana anyorera obumanye nanine w'ikikosi cy'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elyo aibunduse kikosi ao igaiga ntubwate kikosi bunabono elya ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Gitume Lab ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yiga ya Keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumeka ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abalebo igo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigeli ya Beauty Therapy nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egatubu manyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu anyorere obumanyi bwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi kya kisasa echichiragere omwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa gotanga kwansi ere busa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana weka Keroka tokomo konya oso ase program ya kusibisonye tanyali ku apply kubwatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja kwino abayibuli kumuranje tiganto tigabana ababerenga tigataba to kasi school ete Keroka mureta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that nyole mbagaya abanda bagenda gusoma eli baje utakonya matukani mutu asamange na bogwaka esimgwitra sechi namba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera obumanye eli wibekiri bagali lya asensiga yokwerwanirira Getembe Television ekeonga kiamamugusi. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia enibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange we call your prostate eno borwere bwasumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari what you call the genesis of diabetes ngaki borwere bwe sukari bogo somo bero boime hypertension no borwere kramanyinga kogenda ibure somo bero walfiti itosomete chinchereza tojokorwa ya marwaire enchere ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine
yani ubunyagitari obwa kawaida. Tusomera tegendoka nutritional medicine. Nutritional medicine namalioga aliakurwese endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano we have tupikunga amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esokorwari ya marwaire. Nchirende ya gata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia maliogo akurwese mete twarwari ya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit L Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egete ky'umugongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwaire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange. Wigo, mbabwate mashine nde okubeka samalekao eyeko yarungeya. Igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaliriga. Iko bakwigura kera lituko. Ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba. Nuga Best nigo bagotuka imeyumu chubo songo ase nyumba ya Uhuru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kiri cya Kisi Kisumu. Nchasa Marieta ngoro kwano ngaki ana arwareta marwaire ara mange nkagenda chinya gitari ao korigyo bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chinyinge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe etinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinji abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi migwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Getemba Television ekeonga kiamamogusi.
nkuri yule obe umumanyi bu obogendia tibuwa RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali baga lyobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegelia bali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegelia C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange nabukubakira isini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwate emerega gose nuganeti emerega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chintingu cyokugora gose gokomboya tarera Buffer Tents. Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune emerega yawe yaikiranire boronge babwate ebirogo byogokomboya naende nkokora bare decorations ase emerega yonsi boigo nkorosya bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decorations ase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitari ya nyangena ase barero chige sonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia maragoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464 gose 0723755772. Buffer Tents, the home of quality. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi kama kopio engombe ye kayaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntuma engombe ye niko okochikwa letika siko ya tweru pakaba kumbangaji bono ntatengo tebi kokokonya pitata ntatuminyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrobet Enokem Agrobet Enokem Agrobet Limited. Enokem Agrobet Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? We kama lioko konyora immediate kwanza ligeli mnomo gondo ligeli bano na nomo gondo ligeli toko gendo go na malioko yoko sibye kenyambi iga right and direct mo gondo ko very clear very Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na samba. Enokem Agrobet egotiri na kerege ntoke korukio pole mitata amangana ye chingo ko gotuka Enokem amangana ye chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa ige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa nyamira gali chogo no monto gotira nyamira nsa kisi town chogo esikati kiri aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga farikoni mapema oposti amagutazeli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibe ng'ombe yo chiko chango kobe mapema sibe ng'ombe.
Getembe Television ekionga kiamamugusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asilikolire nse nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenju au mbabwate chitanki au nabwego kurose chikampani au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets echichire chechingenju au nabwego n'ebintu bikutumikase e bathroom mbabwate kitchen sinks nabwego n'echitap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenju au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenju au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkona bale boigo chirangi korwase chikampani au asibabwate chimashine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenju au babwate gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakona seligolirense niko bakutuka asenyumbere manyakantabuna Cansons Plaza asebara ya Kisi Kisumu imbeyo muchujuiga obusongo asamange naboko bakiresi bibweterasa chinamba chabo 0703943972. Getembe Television ekionga kiamamugusi. Karibu nando mwanchi muliri wa Getembe Television and Getembe Radio. Good morning. Murubuli rasebe chuani ya Getembe mwagene bane kurwa sekumbe ya CRS dukodera Catholic River Services bono mambia onomo kathegista kurunga Joseph Unyancha omonye gitari Dauri Nyangaresi na boigo omorai gosomuli kia sekumbe kiri kia Islamu gya subkema kurukunere Abdul Haman Oseko na mtuosa kana bono mambia mwanchi muliri na mategerari na mwana maya na ulindugu mwana kuruziro wika 3 years agatokolera adequate nutrition ine chindagira kicho mwana yakolya na kyaukina na kyakobikwa mpaka abe umuntu achirukwana mu saligo kurase studio bona mwambia na kiyonya kuligera karibu sana ndase mbeo daktari tutagenda somo tumukontrol ligera magana mange tora ebintu au biragero mwana oyo andaka kinabuya buno andake twaliyo chindagira umwana yagwenta ko winchiri chechi food groups Ganeti wa sukirale ne maike yue cha sule eligera ya tukua ne masemo karibu sana mbiye mwana nanda siliba ga ndara akwana da kitabu chechi ndagira wanta tuli adequate nutrition igeta ide kuli ile magana 3 ambaye mwana diversity yani obonge wechi ndagira that is food groups ambaye vere frequency yani how often mwana ande paragira agatatu ne kiwango kiendagira ase dietary diversity ye wasichi food groups itora ligereje etogo kibaga kibe ebikundi bibere yes singenjo kuligeria ECD that child development ego chakera muntu ateba kurunda yangina so ekero mwana nenda yangina ndagira tukuligire ne yamomina akolia usudi kire no mwana nakero mwana iboirwe amabere ayangina akumanya ko after that after register mo chaka one ndagere ndeche benga komentira se mwana so ekero etukagere tenga disukuragerio mu swati ole molito ke boikirani tuaragire sati yonske boikirani so ndagera namba mase nsema yabangire kire ki category ikomi ase bikundi ibe category number 1 ili ekoena na chinguru iko grains na roots chira and tubers na matok that's plantains tigere ndisi toligere tiendo una chibando no boli una ngano and the likes bibikoena na starch food studies
ibiko na chingurwa so mube halafu roots na maraboni viazi miongo the likes those are roots and tubers plus na matoke ineke bali tangani category number 2 ngirito garukie sege songo legumes legumes na chingende na chinchugu chinchugu chikale category number 3 chikora na chi mafuta mono wetani proteins pulses chire chingende ne chi seita chimbi no chire ne chindengu category number 2 number 3 aswata chinchugu na gochera number 4 na mabele dairy abe na maroranu abe na mayo abe ne yogurt and the likes na mabele bi category number 5 meat where there is enyama ichi nkoko abe ne nsue ile category number 6 nama gina ali tena netoka number 7 ne chi nyeni jikurunga dark green leafy vegetables dark green leafy yani mimi tigero jirigeria ejimu amera de mono jire green nani kama amera not like Safaricom but ko mu amera ngoli green for example nduna chinsa kama na enderema no to tenyene windo una sukuma wiki ndune spinach yene vi category jira examples around kianda what about halafu ndo bwate vitamin A rich fruits and vegetables ugo weka inama tunda usiki nyeni jiko ambako ba ne rangi ji carrot chiko majikona na orange color ichigo tuara vitamin A nyingi yere very important yes asa na woki yego gara bali batari ko nyore enough to ko vitamin A after every 6 months bako munti mwana keme in 60 that is 5 years. Halafu ndo bwate other fruits and vegetables like semne cabbage chiko ba semne miongera be like so in each category chiko ba 10 in number. Kero jire 10 umonda isoko tumekenda gera ko wabu chika more than 4 let's say we go vitano kira ni ya siri tukio and like rikala to gata vile balanced diet kira to gata balanced diet itu gata vile mondolio for example chingenda abekali toka abekesu kuma wiki use cabbage isaniki but wono etamu iteli very adequate and by adequate iko meaning suppose for example one man ndo abo ka twins ay uri toka chingenda ne cabbage wende magaso baro nyoli toka chingenda ne cabbage mara kwa the same movie ni Asia andonyo not the same project meko se okunga I should have ngana nyole change biye ko gero moving away from the balanced diet because ndiko describe the diet we kiran talking about the food group imaiti nye chinsa njata lo anga ro to for example kama kwa mtu mulinga nsabo kama mbi ko sei tukolie ko rongialiete kugenda tolo ne example kiko make make sense so le twada bira somo ino yo molito so ko konge ise ko nyora chi food group isano ase komi that is 50% apare ke at least hiyo iko sawa because for example nyobo kama ambia nyore anyora for example na mandazi group number 1 that is am score 1 mark nyore chae group number 2 tasasa mawera ko sanjina nyori to kalito ya rura as other fruits and vegetables and number onyora max yani so by wo chamuga so onyora nata category of let's say onyori le maybe ngelia ngoko onyori nandine bokiba for example onyori nesku mawiki utambu kile category yani at least uko morange onyora max anya sita out of list hiyo kwa sawa category ya bana ngere chigroup isano isato kujakiri grains roots tubers and plantains litoro the example kia walina matoke ne vinde ni category number 1 kuache category ile ya as legumes chigo toka jitwata yabona chingende arafa mabera no ara ko dairy mabera na be ngombe yogurt and the likes
Arafu we are also looking at fresh foods, such fresh, not flesh, but fresh foods where there is meat. I say it's we go to Omena and the likes. Arafu amagena is group number 5. Arafu tupata vitamin A rich fruits and vegetables. Sevina with example na carrot and the likes, of which I want to say in most cases there way to say that because component Arafu kegolikio mwali it's other fruits and vegetables where ana matunda morora gotoka se matunda nyakiranda gotoka makindo and the likes. So umwana na erese konyora kegolikio mwali na mabera ngina bo. Ndio mwana ikiri metinyista kwa genda pada mabera ngina alune ne gune grupu ya moya base asi category ya batu tumka sidi tukeli. So igeto ko tamo ko insin ngate ikirase mwana weke metinyista manya ko tiki ko gonga ngabano chakaro ngi jagre kuragira yago ndagira tingo mabera, but that's not the case. Nige tabu yegote abo which I'm sure kiro mungino kwenda organic clinic by wale tabu which jipe jinjire jikoro kia ndio mwana banda kwayo at what stage kera esta ya sana usigate yote metinye liste metangani mabe mungino jole roko ndio mwana wiki. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gocha kere meti nista gocha ikaoro kia dulu mungina benda konyora dulu mara benda konyora mabera ngina plus chi ndagera chi comment on top of that tadi algo tigu complete but ono bantu wangi kita wege bali kwa sababu na baba kwa clinic baba kwa jawa karaki wanaenda ande kagera goje kina kinya kuburia kerete se clinic which is not okay. Kwa the information ere nyingi uno munda banda kalero mwana. But then these days I want to digress yake abange baito ba tega maire Google information mondo information is correct. But then the information is sometimes they are verified. Kwa the sources study credible. Kagera nya ngambaro mwana muna kuwe baraki never of which I could wishing and discourage son. We want to rely on government issued guidelines. For example, getting a tao just like you want mangana researched, very credible, very manganale yo atali maikirino atali yo ken. So you go chindaga na chicho mongina go to meka. Nicho mwana na chicha go to meka aseritu. Mwana we chindaga rainya se isa no isato aseritu ko beauty yamekamilika. And like itu walikuwa na balance diet. Miaka ya mega again abanga baito tu agatuwiro ngolisi. Mongino tigero ngolene kabiyo. Abantu banye kitora de ole. Asante sana daktari sinchi yobo semi buyekima akurukunga neke na abantu bali gutitira sana na ndigire kekene ringire na sumi nto Joseph lakini mwencho mulino matagira lingo chino kwa liba gagu kwa nabanya abageni abatu na barabu gaiga ase studio bali kura sense moyo borandia na bwo munye gitari kura sense moyo bo chenu nyuranga ekyombe ekenene gya CRS Catholic Relief Services na ubagerete abaigabara mu 90 mambia asokosema ndagusoko semi amangana iga onsi abgatikaine nukulia buyana bigukinia umwana moke ule 0 wika 3 years atake omo catechist bono bado njira bonkenta se kanisa ngaki ine una kanisa bono ikanisa nyene andake umwana abana abayiga abayibuli bande baroro bagwikira umwana go saiburu umwana ukale gatiga iga ya 0 to 3 years mwana uli iburu utaikerneti kwanya no muibuli gete umobisire iko asenjiri ukini umwana ikanisa libagali yandiririye kwaneka umwana uli ukindire buya atajwe twara mu cyandori bwensi nande oyiru kireke mu kiganiri tole ngia sekerizi gaito korudoro basemye kujya saba iboli balia andake para nyoro umwana utaikira neti amoreta se mono nyagitari cheito elio ate biba kwenda korera umwana uli boy gonto bwate ki institution
chigwente ko renda omwana oria gwikira ikire kiwango kyoko bo muntu omonene igo tokuba semia ng'a muntu ndi bwensi gose party erembe onyorire omwana utaikirereti omwana ori naganiri nere naganiri mugima bwa imboga niri igaigwe ase aretwa ase kerisia na nyagitari ase migwe ng'akia wente korera omwana oria gwikira obeire omonto omonene katukonera omwana ng'ina noare gose ni ng'ina omwana bweka ng'ina noare gekogera ng'ina nero ogotebigwa ng'akia omwana oria gwente koba gwikira obeire omonene atebwa chinjira gwente ko rero omwana oria gwikira abo omonene enjira akomorigeria endagera enjira akomoa endagera gwikira abe omonto omonene ing'ananire daktari akwanire gaiga igoro y'abantu andaka musacha gusoma kungu kera ebwatanire ari moto igoro injira ko nakonyora obusemi oburingete ng'aki chindagira chikoba aba ase kanisa omongino bwebwatanire nero gwenta kwenda clinic bwego senga na beno mwaka intwe buna ekerisi gaitu gotogosemia abantu baitu gekora omwana utari obwo omong'ina bweka omong'ina ari omogaka na omong'ina igo tokobasemi ng'a ekero omong'ina atwarire gose ebwatiraniri ekero bakoenda ekiriniki bakoenda bonsi egekogera bonsi bari morito naende baira na bonsi omwaka molitari mwaka nere molitari mwaka nere molitari igo wikagende clinic yes ekero barure clinic basomigwa ng'aki bakorera omwana ori ekero omwana ori atoke osanyo anyorwe elinkole nginga daktari buigo nengu chari kulira ne libya kigima era uno mwenye gitali ngaine lipa kali musaja guje clinic ndiriliga turachikwana somo tegera libono mambia na enu bwatelingana orangani gosanga nabageni bana se studio akurukunga Abdullah Hamano Seko kura subukema Daudi Nyangaresi nutritionist Burabu Galia na bigomo catechist Joseph Unyancha kura sekirisia Kenya Mira Parish mambia bono karibu sana daktari omongina numo waka clinic kwali ukwane yes kuno murande yategera bateba oboreri bw'omwana na bwakira omuntu mwaka nabwate responsibility nande nene mono asoko oboreri bw'omwana so goje clinic we encourage bacha bonse but nango twara chini santifunga umuswati oli molitoko ba company nomo sacho igako gago shugurikira bwango litangani baragenda usento encourage abana bakoleke bakora sababu iko na umuhimu wake development y'umwana ego cyakera kurunda yangina lakini ubu koberange gwa tato mu abana karungo bwate asanene sana ase development y'umwana sababu batabekana nane karogo mu minari mu cyakara batogonye mu mwako nano mwana olinko bararike iko mwana unali ketungu kelinge kemanyete ise bado gitarasoka sensiringa anyara barike mu ngino togonye mu ngina ka wakete no mwana shuanga mwana sinaga dike mwana sibuya ngo wali mwana tari ba muntu omo impacti bo kwenda beyond abayibuli mwana oh yes the society at large all right abe no yo no mwibulete abe no yo tumwibulete abe no moiriwo taba moiriwo still a society as a whole tuwatali bagali nene mono iye kogere IRS ya arrestinga biere abantu bonse turujire tole ya from health to cover from the studio to cover from the Muslim community and from the Christian community yes so talinge tora to le tali marandi but ya luka nenga tuensi bitis ko bata na maboko we can go very far okay you can bring as many partners as you can show what woman bagareke wa very kamili. There is a reason as to why we think about it like this. This is a good way metaphor. I was saying moravara nda ero kone kusi metaphor I think no moravara. We so kumenya angeno monto ejirani ya abwato mwana osomete osoli kile gasengia uchi kanisa kite osuje mosque kite kero mongo rumo chango mondo tumiro liro bali no monto lyo kala dike lyo ulakaninga nara asukuru mchango ali moiri kanisa yeje talo kanisa ira kini alokora ki arotemero ndi anatumia baba the same way ejirani yeso kutwaro mwana ore musumbufu mwibi itakukarimu hata wewe utajenga fence kubwa ubeke itaka dana hiyo ni gharama by the way the system cameras and the likes usudi ozuye mwibi takora ki so whichever way you look at these things bakoro affected in one way or another yakero society itegukina kusetali gukina so we all of us
lazima tobe involved asobole ndi mwana okay omwencho motegera lino omwencho mulele kero ngani tigo sanganaye igekenga ncho msikilizaji na mtazamaji namba yesi ni 0741 583878 bono mambia na anabukura kwa nche orara sangana bageninde na barua sembi bono mambia abo sembi bako ile gali ya nubwinge nchenene buno mugusi yako tabo tambinga kule ni sembi ko sembi yo mino yani unasemia sembi mwabo aiga Nyangares Daudi Abdul Hamman na Useko na boigo katikisi Joseph Unyancha bakuri chisemi oboleribu mwana kurwa 0 goikemia ketatu ine ainkyoga netiko sangana barubona mambia inyoranga CRS Catholic Relief Services na ubako ene kinga yonsi agochira asembeo negitasini na mpeya mugetembe television negetembe FM imemona ibiri chumcha isano ibiri bono mambia asomorobli etwani sanga ngone nche 0741583878 diboli okomenta e congratulatory message kiri uraga niko kwa na barabu bono mambia asembeo kwa na ngone nche Getembe Radio. Hello, good morning. No, ndabisi karibu wambalmu mekera. Ebu akire bya baba kurubonchali muyere. Yere. Oh yes. Ndiye mana saba yabuna abakuru bibonsi. Baitabire. Liboli liane liko genda somo nyagitali. Na somo katikisa. Amabuli ya yuna wabanyategerete. Wala liboli liane ngoboli nyagitali ndiri naki. Makora abaiboli mbara konyara ka onkirio omoiboli atabuati amabera community. Okay. Atabuati ndigakora. Okay. Egento kende girakabere. Ndigakora abam family ne anere iga. Oro mwana agonkiwe amatuko gakonye wike mwana yokonyara akulera. Rakini go tuati sikaba ngo mwana onenza go kumaro ngori mwana yonu kwa ngwereke wiki hata ngoda no mondo ngwa tiene tano kriemo sana amubuli yago ya ba enga ile wori se to introduce after 6 for this month kriemo sana mo na biskari aba barabara familia yani ngo kwereza After a week. Mwana kwa tera ngoli no monta manana ani wata komona kimayani ko takula mako ko salwa komora ya no monta manene umuna biskari tatu vatri no mora kibaba na wakora kera wana no mora ni wa ya meli umuna biskari after a week nje kiwano umuna biskari nyanda somo katikista umuna biskari amaswali agabira iweka nirota gwancha toira niliayo wana yemo katikista eremo tume asubu ngobone dekemo etiara ne kwato kuganyangira nedi haya boli bono katikista na ko maboli na ki yes umuna vitali janga wali waka kera mo kuwa wangina na bare important rende wabwatera na sexy nagira ngeno mo ndaga ko mwana omuka na nagira ora mo katikista no mo katikista commenting agwene ko wenda mo wakere ngentagwana tabo pongi ndagira yaranya kongi bora mbotari familia yi wako tamati mo morembe wako mara mega yoko Opina para mtobiro mbincha. Mbimono sana asante. Asante kari sikuli bwalirio. Getembe Radio. Hello. Getembe Radio. Hello. Uyakurunga omongina biskari kurucheza mocha bunchali ndi bachabo kenu mate gali. Getembe Radio. Hello. Yes. Oh yes. Mwana mwinda nongaraga onyajumo ndata go studio nchimbyande onkoroga agenda tekuragira kandali abagenira bwa studio no munyagitali mukate kisto na boygo ndagira moteri gionale ay monene yaro dewango inde nabagenia se studio munyagitali no mukate kisto gure bito bagosomya
Right, Kegima okora kidogo huyo tumempoteza kwa sababu andake nigo agenda isiko yake lituko kwa nirimambia bono mwenche botegera ni mwenche muliringa ayonsi na magana mayago itera Getembe radio na Getembe television nako alibaganga abantu beru batatu ayenkyura kwanire obosemi obuiga abanyagitali abayiga umunyagitali n'abarandi baleta sembeo kwene kinga nubwago kwene kinga umwana mukulendirwe katoko kwanda mangana adequate nutrition jobulende bwo mwana olezira ogwikemya ketatu emambe yabona mabuli amangero chago chaga isimi chinyinge lakini mukunganchirangira nasomo ya gitali ara irandeli aberega asinchira bene daktari react on whatever kiaboli gwebo nomambia igoreshika chikutumyokya mbya wano yali swali tani yalengenga mungino gongiri nanda mabera akarikeke okay okay akoma bere kora basko solution ebintu bitanga bibere ko sebitatu nambe monte te tu boriri swali ya somo twensi I think into participate as chomba chiko chitugire pero mungina algo chamara go baiga chiko ekamba mabera na bakura ana bago tengo ngombe timetia mancha tells you something ngiala ko manyanga ngombe tinyetia karikeke mancha ego stem from ngata mabera taka igama chiko kea sababu ngombe naona mancha karikeke ikitinyu namba ibere igento moswati yakulia oyore molito uchangia kero gutuka kwa mabere asema asichimbere chai abetara agere ndagere isaine ba ritwa de to yo adequacy ndagera kiwango kilia gusabo komo namba ibere often yakoragera igakoragera mambia agenda mugondo tikoli mache wote baka maroba baka taro mana kwa mugongi so ikingo ma nkobwati kera na kerokyo kia gatatu majire gukwana igora ya ubaro kwa mulemba so muche okuiche mu running go irore rari ko keira ne lakini ubaro kwa mulemba stress is ne contribute mabero takora kike tatuka tutaje kera tuwe tadi mabera uja go flow ko mutwe atimbo go jase chimbera kutimbo so aise ko toka ngane environment ya lebate stress ego mabera yago jikokera na muswate kera nyorero mwana ta gore gasi nyinge no nyori ndagera nyinge nda se gasi ibaya ko genda se gojikorosia mabera so iginge changie ngakitoko of course the what condition injiro condition ndagera mabera bole pipa tiye ko ba 1 in a million mas 7 in a million so kama konyorone ke nyorongero babere batatu bana batana bana goseke tananga njama yero mata ke kono ngujiko kele singinja ke rumana korera mon ngujiko como endagera mapema suti takora keke takona konsumbua tiba ko intervene ko mwana endagera mbuya wena endagera limu inakora keke ayetumeke kusudi maberajiko ko buchi enjera nere ya motogo tokoli linga mabera ke enta isaini no kola ko mana is not one of the ways ntori linga mabera na isaine no kola le chidai paire ngo mwana tom tinding kure man chiko ba isane moko genda ina maanisha mabera ko ke na isaini no kola ko mwana kan because by chiriso ni chira ko sene mero ibe wana bamanya ko wangina bamanya ko ngaina na bwangonga ikiyagero mwana ora nenge ndiyo ari enjale ko muri bangi abanya bamwe ndagera matuka ya taraika kwa ndagera matuko midinyiste taraika eko bwate ji dangers chi nyingi mono ubungi mono etania for example diarrhea will start kosa kwa mwana ko chaka mapema because na preparation ndagere you not sure kiaba prepare taraba ndaya taraikira se taraba ready go digest go segosia chi ndagere chi mwana garake mwana koyo igombu yo mungino yanda maneno mwana wakanya gitari tupime kilo tuone mtoto kama amelingana na wale wenzake chikiro chiwenelete to determine chidaya paire ngako kwete asidi tuko na nyake ele mabera tayo nchira kio montara pale mabera menta singina biba gato koji ko mwana ndage daktari ngani tubeke egente kama kebe clear usoso mategerani in 1 minute in one term omungina omwana moke ingakingania ago chakuragira simiti nyege mutinyista yacha 6 months after 6 months aswe kuragira njomo tegera linkole wake manyire tenda sumurandia Joseph omolembe toyo nyumba nole teme chandro ne omugaga kole ndagira kole ngia ekaroto go nando ira nili bagalia kanisa ndiri ya kwani kemo lembo chini kanisa na ilireka ekaro amanda bago jamu mwaka no mungina
litangani batarachi konyoro mwana oyo iga ngo bate bitorenga baya saba nyasaye ekora nyasaye nero murendi bweka tuti to kunyara kurendenka tutwe abanyene igo ekaro twakiramo kuno musacha no mukungu ya to nyore nyasaye nanda to sabire gento kerito gukonyora tugusabira umwana oria tutara twamubeka sama okanya nyasaye atarachi gotoka igo nakingote banga nonyo mwaka gakurwendagira nagwende kurwo mulembe ase omongina elio atwara omulembe ase omutuoye elio ekarago chikogonki omwana amabere anyara gotoka igo ase egitabu gia Saburi 127 omurendi bwenka nyasaye igo tonyore nyasaye mutambe ekero togochamo mwaka nomongina nakorobiri konyora abana baitu biamama. Right, engana yo mweli cha somo tegera linumu ligere libono mambia gusegeta kando chia kane chinsa chito tokukora kora studio. Bono nchenda bateya mangana tatuiga egete tangani kelinga omongino oli politono oli ogonki omwana baga na irie ndagere isaine asomobere na ende irie ganeiri. Oh yes. Iria sogo kinyo omwana oli. Gento gende ya kabire baende nyagetari banyora mario gari aganirie. Kuna bono folic acid kusayo na taps. Indadere chiga jigo nyora jigo menta manyinga sumongina eria garao konyoro omwana tanyora bokongo arabu endo kende ya gatatu omwana oyo iga natakeira kogonke kwase emiti insita atara gundagire ndeos bolenge bina binali komentera Right, asante sana yokurunga katikista Joseph Onyancha ngani kwenda somo nyagitali ekiragukura ekirengeli kya kyomole kegima kurugiga ansembero chinsa cha kanire kegima bali mwensi mugo tulikira jumbe ni nchiro chegaiga abange bantu kwa na intuga abakwa na manino asembeo kulende yure chinga gichitanya lekana kegima ninkuru chigali ya konte binga kurukunga Major Munda na Julia yakuruchiza mo cha muruga gali watching live etwadi yagatembeo yakurukunga Ezekia Ongechi kuruwa omwali jinsa mochiri chomwali watching live sente zairi Damaris bitange kura chinsamo chirichia agotenga kuruchisamo Jeblat watching live. I'm Damaris Bitange from Jeblat watching live. I'm happy for the program. Asante sana, shukran sana abangi sana. Thousands SMS chachirikaiga chonsi ishara tosha kwamba you watching listening murobere etwani mambia bana sabo sembi boigoro kigima murani amunyakitali chigagicha kanire obwatege kagia daika moyo kaiga gukora wine cab tokole kurugaiga. Okay, thank you very much. Ndende venga atu atavira leo ni summary. Yes. Ni mambo kidogo sana tumeguzia na nyagitali no amangana ya kutoka ase kebwikirano. Ora book your session. Yes. Ndoli nutritionist ndali kutoka nyagitali yemo. Most of our level 3s in the health center level 4s njibugate nutritionist. Go sit down there mukwana mangana ya asobwagale and akwa personalized. Tutoko treatment ya personalized. Tuwaka na gale general asikiro muntu. Lakini kiro muntu age nabwa tamagania ya kulingana na miaka yae kulingana na condition ya bwate beno bubwire ben gendigions na bante ko pare na bante ko pare. Nichi ndagire yitwa kuteba kire kinyoro kire season kire family ko nyarere ko kijindagire kulingana no mufuko bara ba afford jiriche ko mono bara ba afford jaga tikati bara ba afford jirichi chensa kabisa jirichi ko mona ngubondo chikoro chikagire ngejire chensa kolenda karo muntu kwa kwa nutritionist na baba nyoranga jirichi chikubwenerete na yukira neo olioli jirichi akagire ngejire chegoro no yoli jirichi kagire ngejire chensa bonse bakoleki banyore nutrition inadequate asembe yabo. All right. Yes. Kyo moyo ko tuambire ko as a nutritionist. Why? Because etoko gering etoko kani abantu mbali chindagire which is not the case. Etoko moderate pakendagire ko beka somo biro mita mahitaji yao weta anatereta madhara and food can be poison, food can be medicine. It depends on how you want to use it. So I would urge all of us make food your friend rather than an enemy. All right. Thank you very much. Mwachimulirelinga yokuruginga daktari Dan Daudi Nyangaresi onyolenga umurande Joseph Onyancha na umurande onde kurasige kode kirigia subukem wana Abdulhaman Oseko na utoinga baruga igomo nchimo tegerali kurasike ombegia CRS
Catholic Relief Services numuruli kurunga etwani jere kacho butukira mu gitaro chinsa isatu chabona mambia nonkukolera gagu mwancho materiali asinchira berekema emambia bono weekend gena ke turabanyora sembeo wasembi bugano buago ayo mwenyene ay watu buatia kwere kinga byonsi byabeire buya kigma sembeo byamuno sana sinchunga wakolire ay onsi kwere kinga muruli wekera ansobo nsubole obonene chinga kyune chigachia bono mambia kwa niaba bonsi twabwatana gaiga anse studio mwancho motegere mwancho boligere byamuno sana kwere kinga onsi agochire nsemuli ya transmission akurunga abinya nchama yolinga sich camera byamuno sana byonsi kwere kinga byabeire buya nchenkuru kwa mwana boliro ba Geoffrey Onsarigo. Bye bye, God bless you so much. Nyasaye naye tugendera kubwa temero bali temyanso aigase studio.